Ensina tayo sa ngari banangku, it doesn't matter. Hey Joy, today ba to abo kunti bank? Kasi, mitaba mi kwenta di banko tu dia, mitawak mi investments nanta mi tu dia, pero mita komende ku potasa kita diferente pa ku outro yan. Timbehin na tawak ng kwenta di banko hopi, paso na noting hopi sang, dus namin sa make sure ku, mi po forte ko nang kumi papaga, tiene no tawake at all, because nang saku noti masyo sa riba, no tas nang tristo, tiene tawake hopi, paso nanti hopi sang riba, anto tok nanti mentalidad diskarse dat ku naloke, make sure que sang tayo yun nanto yun ang kwenan sang. Ando tiene no tawake at all, paso tiene siya talo sang riba nang ku, it doesn't matter. So, in diferente perspective, mi kaya nos tuto ko evalua etipi persona ko nosta, anto wak si eta healthy pa nos wak of no wak, nos kwenta di banko to nos portfolio nang amitawak mi portfolio nang for sure every day. Tapos so mi kesasi tem um sale going on, tem um stock kung ma-invertia din ta on sale, may kumpra mas. Dus pero asa sina din cost ng bopase, postel man alerts pa make sure ku bosaki ora sa nga subi adrenta sali, postel alerts ta pa saki ora zero stocks nang hetong price target, ando ita kitabo for di kedawak ere kana yung kedawak portfolio. Dus ting different cost ko bopase pa make sure ku bonota base ta força bomes of kita kore wak pa motibo na robes. So basta si pa motibo ng korekto, keep doing it. Si no, patuloy ka sistema na de otro pa, make sure that doesn't happen. Mantra papel.